Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun. Nah, petunggal uot jama Pak Eka, pelajaran matematika hari Kamis. Kamis beradat, Kamis bersih. Sabtu bersih ke Kamdijak. Kamis apa? Kamis beradat. Kamis beradat nih berbahasa Lampung, berbaju Lampung, pakai kawai Lampung. Nah, aja pakai kawai batik Lampung ada ya. Berbahasa Lampung. Apa lah kacangga? Berbahasa Lampung. Minggu nambi Pak Eka do pernah ngeni apa istilah berbahasa Lampung. Apa? Wat saya lagi ngok. Coba saya gawa saya cawa, yo. Saya gawa saya cawa. Mulang mit. Coba ulang, berarti makung hafal. Nutuknya buya mit. Buntut lipit. Paham muloh mi guru. Tuh kalau ki bahasa di Liwa nih, ki bahasa di Sukau nih. Buya mit. Ayo buya mit. Suyut lipit. Paham mulang mi guru. Ngapi Pak Eka ini pandai no, maniki berbahasa puntut, bahasa di daerah Sukau dan Ranau. Puntut di sesuatu saya kurang helau, benih bebai, ya. Ki di Liwa puntut di pantat, ki di Ranau mani war saya ngomen di postingan Pak Eka. Lain puntut Pak, kintu suyut, ki eno bahasa nih ya ki senor, mani bahasa di Sukau, Ranau dan sekitar nih. Ki puntut no bahasa Jawa nih saru, mak ngasih, mak helau. Kita ki bahasa Ram di Liwa nangon puntut, artinya pantat. Jadi apa arti ini nambi? Mit apa? Buya mit. Puntut lipit apa? Pergi dari rumah ke sekolah capek-capek, buya puntut lipit, pantatnya tepos di apa namanya di kursi ini aja, seharian duduk di kursi dengerin gurunya apa namanya ngasih pelajaran, tapi karena main-main, tidak serius, tidak konsentrasi, ya Zuannya. Pahamnya atau ilmunya itu balik lagi ke gurunya. Siswanya nggak dapat ilmu. Kira-kira rugi nggak? Rugi. Jadi nyimak buya mit buntut lipit, paham ulang minggu. Oh kepani cara nih belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar nih saya keras, konsentrasi, dan ngobrol-ngobrol. Kimak paham tanya sama guru nih. Oke? Oke sip? Sip. Tapi pun.